pois este é o río Sallas. Cando en Padreira había un fallecido ou queríamos ir á misa ou os trabajadores querían ir trabajar a la mina, non se podía pasar por aquí, con la enchenta. Con esas enchentas non se podía moer nos muiños que están aí, o sea, esta parte pues non se podía hacer nada. La enchenta podía durar 2 días, 3 días, en esos días, aquí, en esta área, non se podía hacer nada, porque el río volaba por encima del puente para el otro lado. Entonces, eso trajo la consecuencia de que no se podía tener tanto tiempo los fallecidos y fue cuando se independizó, Castriz pasó, o sea, Padreiro pasó para la parroquia de Castriz y San Salvador quedó como San Salvador de Padreiro. Chámame María Pazos Guillín, son de Padreiro, pertenezco a Castriz, estou aquí na ponte de San Salvador. Este puente non existía, isto era unha puntella de pedra bastante altiña, que era a primeira que se inundaba, claro. Cando eran os enterros aquí, traíanse a caixa atravesada nun cabalo e un home fuerte aguantando a caixa, porque senón se iba. As persoas viñan camiñando, os que iban á mina, os que viñan á misa, pero realmente pues, se le hacía moi difícil. Cando fixeron a carretera da mina, que ya foi un lujo, entonces puxeron unha fila de lavadoiros ali daquela parte, e isto era todo monte. Aquí esta parte non se tocou. Daquela parte donde podíamos vir a lavar pues, a roupa das camas, porque a outra roupa se lavaba a mano nas casas, pero das camas había que tender as mantas, os cobertores e todo eso, entonces viñanse lavar a eses lavadoiros. Igual viñan os de Padreiro que viñan as de San Salvador. Aquí sempre te encontraba xente, sempre te encontrabas ou de San Salvador ou mesmo de Padreiro, sobre todo cando se estaban acercando as festas, que cando mudas un pouco máis a cama, non? Entonces, naqueles tempos. Entonces, pois sí, estábamos, sempre había xente. Traías un bocadillo e pasaba o día maravillosamente ali, lavando na roupa, masacando. Pero eso ya lo hice yo con 20 y pico de años, Nos viñamos e bañábamos no río. Disfrutábamos, pues mira, era a playa máis cerca que conseguíamos, éramos jóvenes e o que queríamos era vir por río, pois o verano chegaba a hora de vir por río e para nós era como ir ao cine. Traíamos un pantalón corto que nos cortaban dun vello que tiñamos. E se non tiñamos teta, pois non traíamos sostén. Non había tanta picardía como hai agora. Entre toda a pobreza que vivían os nosos abuelos, con moitos fillos, pero eu recordo ter unha infancia moi bonita.